Sad ćemo ponovno uključiti našega Petra koji nam se rano jutros javio iz Šibenika i to sa Peškarije, odnosno ribarnice. Ovoga puta otkriće nam što je to plava ekopatrola. I to s otoka Murtera. Dobro jutro još jednom, Peri. Dobro jutro. Dobro jutro i lijep pozdrav iz Murtera. Upravo danas završio je projekt Plava ekopatrola. Okoliš, njegovo očuvanje, ekologija bile su mu središnje teme, a detaljnije o tome kazat će nam Ivana Marin, voditeljica projekta. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro svim gledateljima. Dakle, projekt Plava ekopatrola startao je prije 22 mjeseca i evo danas mu je zadnji dan. U njemu je bilo jako puno aktivnosti. Dakle, na samom početku educirali smo 24 odraslih na teme održivog razvoja i neformalnih metoda poučavanja. Nakon toga smo odabrali 7 lokalnih koordinatora od tih ljudi i zapravo oni su bili lokalni koordinatori za 7 osnovnih škola koje su bile uključene u projekt. Nakon toga oni su oformili 20 djece, odnosno grupu od 20 djece patrolaša, tako sve ukupno 140 na sve ukupno učenika. I to je dobro jer su zapravo i djeca nekakvi nositelji promjena. Tako je, upravo to je nama i bio cilj. Djeca su nositelji promjena jer ono što djeca nauče kada oni dođu kući i pokušaju i roditelji recimo koriste ili plastične vrećice ili ne recikliraju ili nešto, kada ih dijete opomene to ima puno veći odzvuk nego kada mi to nešto govorimo ili kada pogledaju na reklamama, pročitaju negdje. Kada ih već dijete opomene to je već nešto drugačije. Čujem da je bilo takvih slučajeva. Tako je. Edukacija dala ploda. Tako je. I to je upravo ono što nam je najbitnije, da se kod djece promijenio stav, promijenile su se nekakve vrijednosti, odnosno stvorili su neke nove vrijednosti i to promoviraju dalje. I oni su te nositelji promjena i ono što ja volim reći da metaforički smo zasadili preko 160 sjemenki, a tko zna kolika šuma malih ekologa će nam biti, odnosno patrolaša u budućnosti. Koje ste sve aktivnosti imali u projektu? Evo vi konkretno u svojoj ruci držite i priručnik koji je nastao u projektu Plava ekopatrola. Tako je. Dakle, jedan od rezultata je ovaj priručnik Plava ekopatrola. On sadrži svih 8 modula koje smo obrađivali. On je jako živopisan, interaktivan i onako primamljiv i to je bio cilj da privuče druge ljude, da ga uzmu i da ga koriste, tako da ova Plava ekopatrola počne nicati duž naše obale, a možda i Hrvatske, da se počnu ove inicijative buditi i da zapravo postanemo ekopismeni. Rekli ste mi prije razgovora da će se dijeliti doslovno od Istre do Dubrovnika. Tako je, već se podijelio. Od Istre do Dubrovnika je podijeljeno 500 primjeraka, dakle knjižnice, osnovne škole i ekološke neke udruge su dobile ovaj priručnik. Dobili smo jako puno već povratnih informacija iz svih županija kojima smo poslali i stvarno reakcije su jako dobre, tako da se stvarno nadamo da ovaj projekt samo formalno danas završava, ali da će se zapravo nastaviti dalje. U prilog tome ide i činjenica da je adaptiran i uređen prostor vašeg edukacijskog centra. Tako je. Kroz ovaj projekt je i obnovljen i napravljen edukacijski centar za održivi razvoj otoka i priobalja Šibensko-kninske županije i on služi kao coworking prostor i daće nekakav sinergijski učinak da ovaj održivi razvoj se razvija i dalje. I da mi zapravo budemo centar jedan u kojem se moći širiti ideje i koje će moći ljudi implementirati nekakve svoje nove ideje. Može vam biti temelj za neke nove projekte, slične projekte? Tako već se to razvija, tako da sigurno će biti, ali dobro je da je iz Murtera potekla jedna dobra priča koja se širi i dalje, ali uvijek smo i spremni na nekakve suradnje, tako da evo, veselimo se tome. Ivana, hvala na razgovor. Hvala i vam. Evo, s ovom porukom vas pozdravljamo sa plaže Čigrađa u Murteru.